Kokuqala nje ngathi ngidlulisa kubonga ku-Hub Utility Stores kusponsorisha le tournament. Siyabongela kakhulu ngoba noma thina abaphathi bema-team besingafisa lokho ukuthi badlale but nakude lokho sikhuthatako naloko sikhomba ukuthi nyalo siyodlalela ini sithi sihlele emakhaya. Ngathi nje ngiyayibongela i-team yethu iJoveni FC ukuthi iwine lamuhla seyiyodlala eMbabane nalamanye ema-regions. Siyethembisa ukuthi sidakumisela vele sititshele nje ngokuthi nalembabana sikokuma sitafike sengce sithathele ngomisho ibuye ekhaya. Siyajabula kakhulu nje ngokuthi siwinile lamuhla. Lokunye kabakhuthata nje nebantu bemango ukuthi lenzaba yebhola azisuyithathela phasi. Mina nje nangibuka iyasida la kuthenini nyalo sesilwa nale technology ukhanza abantwana bahlele endlini kuze liyoshona ilanga. Ungakhanza sebayalimala nasemehlweni nalokungabi physical fit nje kwabantwana. Ungavama ukuthi ukhanza ukuthi sekuyabalimata. Ngakhuthata nje abantu bemango ukuthi azisuyibukela khashane lemidlalo le physical lefaka yona nale bhola sibakhuthate abantwana sibasupporte la sibasupporta khona. Noma ungumtali nje umntwana khona akawudlala unake lokho ukuthi kwendekani usonzele uyomkhuthata. Ngathi siyabonga kakhulu. Thank you.